çiçekке sasıgan sana asmanın taşları verip basa bileğinin de değil. Arkadaşımın önünde yaşandı. Yalnız boyum. Bir kız bir ruhum var. Hazır askatlarına çıkınca neş. Oturup aladı tüpek. Çıkmaya geldi. Ne aytın? Bunu içemeyeceğiz de. Öz çöntüğüm var. Administratör özü aytkan da. Niye de bu aytın? Aka siz hem taşkınlığınız var mı? Siz hem uzaşönünüz var mı? Yok, işlegen bolsanız ko'rsatdik olam. Tamam dedim. Bu söylemişe bak ha. Tamam. Bu da şuur. Yılmaz 2-3 sormuş soracağız. Ama sağlık kalır. Kardeşim bir ötüne. Çaycı var mı? Bu çok başka bir şey. Mana sayılı kaysıl жерде? Madıdan. Madıdan beri joğa келесиз. 6'ga 10 kalganı söz. Koşma gelen, piyade gelen. Ne putlar rezilip etip gördüm. 12 gün kutçulukta olup gördüm. Ben buna kolum asıl bol talkalap salgan. Bir öndü gördüm. Ancak bol baş gerek var. Şunu da ayladık ara başlığı arkadaşlar. Ancak bol baş gerek var. Şunu da ayladık ara başlığı arkadaşlar. Biz bugün Қазақстанда 12 жыл кулчулукта жүрүп келип, кече жакында ошто официантка тарабынан кафеден тамак сатып жейм деп турган жеринен кулкундукту алган агабыз жөнүндө бул жерге келдик. Бул Ош шаарындагы Буниет деген ашкана. Ушул жердин кызматкерлери ал агабызды чык сыртка деп сүрүп чыгарышып жүргөн. Ал өзү негизи Казакстанда 12 жыл кордолуп кулчулукта жүргөн киши болгон. Бизге арманын айтып атат. Ал өзү тамак сатып жейм деп постоянно ушул жерден келип тамак сатып ичип жүргөн экен. Анан буга чейин дагы 2 рет аны бул жерден чык деп сүрүп чыгарышкан. Ал өзү дайым эле акчага сатып жээрин, Ошта залгышканасында иштеп айына 13 000 сом айлык аларын бизге айтып жатат. Ал өзү Ош шаарына 8-9 километр жүрүп басып келип, көчө тазалап, ошол баягы таштанды чыгарган, мусор чыгарган техникаларга жанагы салып берип иштейт экен таштандыны. Биз ошол себептен ушул жерге келип, мына ошол агабыздын үнүн угуп жатабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар. Анан бул жерде азыр экинчи тарап келген жатат. Азыр кече Başkanasına geldi. Aklım Muhtasim Yengişbek, amatör sporcu adam. 1961 yıldır bunun. Az bir müşteri yılı 60 kat olduk. Şu gelsem şunday kılıp yani çiçekке sasıgan sana asmanın taşları verip basa bileğinin de değil. Öz okuya kanday bolup baştaldı? Oşunday oldu da başladı. Ben girdim. Girgenden girmeden oturdum sırtta. Sırtlara oturdum. Oturma kardeşim bir çay verip koydu desem. Böyle onu tayın turu aldı. Kardeşim çay verip koysa ne kılıp olasın konugam ne gelir. Asmanın taşları dedim. Aç. Ben taşlayayım dedim. Ben sana yaptış kaldım cetet dedim. Bizim yeriye kadar. Sen bana çoskoy baldır gelip kaldılar. Şulara gayet. Şuna cevap etti. Sen bana bana gayet dedi. Ne kılıp ala dedi. Hemen keçirip turadı. O şu oyundan ketip kaldım. Keçirikler gelip. Çay deyip işte. Şunu kıyıkışattı. Kayra dağ ile oşunay boladı. Dağ ile söz. Başka söz yok. Hemen çıkmaya geldi. Ne aytın? Pulunu içemeyeceğiz dedi. Öz çöntüğüm var dedi. İşten geç kalıp işten geç kalma tamam şu alıp getip alayım demiş. Girdin dedim. Sıralar yok öyle. Çaktı olmayız bizde. İşte bir çayla çay içer. Bir nancaya hiç geteriz biz. Puluma hem karayım, küçüğüme hem karışım gerek dedim. O şey bol koyuyor. Hanan tamaktı bergen jok o sizge? Tamam bergen jok. İşte gitmeni çipetken işte kalgardım yok. Buga çeyin qaysi jактara tamaktanıp kelgensiz? Daim uşul жерден tamaktanasyzбы же? Daim эле uşu жактан tamaktanam. O жака барбайм. Şu yerden işte ananala keyden Alman sırığa girem o yerde tamak berişer olar. Gelinizler. Özleri çakırıp beredi. Çay içip alırlar. Alman sırığa. Hazır oşogo emne sebep boldu деп ойлойсуз сизди кууп чыкканга? Sebebi ben niye oldu bilmiyorum. Ben de düşünmeye kaldım. Niye gamı otasına desem çiklet sasıvay dedi. Ne sasısam buna dedim. Buna musulmanlarda alıp otabız dedim. Ben koçada жүрген yerim yok dedim. Koça valası emesim. Ben formam turat dedim. Ne kılasın öyle? Mesela bana bir özbek katkım var eken oranı olup geldim de kızdık kaydı. Unçukayla berip koyuyorsun abi çayından. Hiçbir çıkıversin ama size gelip kaldı. Nece sakat men altı dedim. Kapı olmamak kadar. Bu ayta öyle. Bir boş
тамақ алып берді ошол кыз. Өзү төлөдү акчасын мага. Ошо мурункуда. А кечээкиде чыгып кетти, ошо чыгып кетип калган. Анан жылдызга кандай жетти, аны мен билбейм да. Жылдызга жетти. Анан номерун карасам, жылдыз номер. Ака каякта? Эмне болду десем, сиз кечээ Турдан ага кирген экенсиз, сиз бул чыгыптыр го деди. Ооба. Сонда эмне болду десем, ошо жерде барасыз деди да. İşten keyin barıp jolup, aytчыңызды айтып койгон келем. Ошо болгон. Эртең менен сиз жумушуңуз канчада башталат? Саат 4-тө башталат сиз. Эртең 4-тө чыгат. Ошону менен 3-тө обед кыласыз. Обед 3-тө чыгат. Мына азыр обедке келем. Акчам бар Кудай шүгүр. Буну алып ичем. Канча жылдан бери тазалыкты 5 иштейсиз? жыл болду иштегем. Тазалыкта. 2015 келгем. Ben hem kel oldum. 60'a geldim. Жалгыз boy adamım. Алашака жок. Буга чейин да башка кафелерде ушундай мамиле кылышабы сиздерге? Ушундай окуялар болгонбу? Мындай окуя болгон. Канча миң айлык аласыз? Мен буга 12 миң айлык алам. Өзүңүзгө жетет, 12 миңден ошо 10 миң колума кетти, 2 миң барып немелери кармай. Пенсия наркы бирок сос. Ana bana toyaşka da 200 yıldan ol koyuyoruz. Ola açıkla açık gerek. İş üstünde bir de koksun açta bulun geçsen yardım verecek. Çıkana. Aksı doktor verir. Yardım verir. Анан эми булар тамактын акчасын төлөбөй коет деген. Деген маанеге келтирип атат да меничи. Ошо маанеге алып келди да. Мен төлөбөйчү бака. Кудай шүгүр. Үйүмө 2-3 сом, 3 сом чөзөмө алып келет. Kardeşim bir rütbuna, çaycı var mı? Bu çok olması gerek mi? Hem mындай айтканда сизди басмырлапты да? Hem üstüme minip atat da. Ben aytdım, japtırış kaldım, yetet de. Siz bizde karaydı. Japtırıp boş kaldım, yetesin. Asmanın taşlar gidip de kardeşim, o söz veriyor. Zaten siz o söz ne diyeceğim, sana ne akvalar var? Doğru mu? Ошол үчүн мен үндүрөйт да. Айткам, ушу мен 2 болду деди. Эми капка болбо деди. Эгер тагырмай отурбасаң, туп биз мэрияга барам дагы. Чакырып келип, калягым чакырып келгенде мен жаптырып турам дейт. Мен эл үчүн неме кылам дейт. Эл ушу элдер иштеме болсун. Эме болуп аткан. Карантин ушундай болсун, кырдарга карата ушундай болуп атат. Ойлонуш керек да. Sizde үйдө тамак аш кылып бере турган киши барбы? Карындашымдын үйүндө жашайм. Жалгыз бойм. Bir kız bir rum var. Ажырашып кеткенде 25. Былтыр бала өтүп кетти. Кече жакын алып жүрүп чыгап бердим ишке. Азыр өзүм жалгызмын да. Ошо карындашым үйүндө. Ошо карындашым барайт, киргиземин жуйт. Тамагышымы кылып берет. Ошо мен кечке мен карап отуруп, кечке барганда ужинга коет тамак. Ичем саат 4-тө чыгам. 3'te çıkıp olsun. Manas ayıldan joy geliyorum. Manas ayılı kaysıl jeri? Madıdan. Madıdan beri joy gelesizmi? 6'ga 10 kalganı söylüyorsun. Osma gelen, piyade gelen. Buna putlar rezillik etip gördüm. Görüp kalganlar, tanıp kalganlar alıp gelip maçlara düştüler. Kede joy geliyorum. Berdi gelip tangalar. Bu kişinin gelip. Kaysıl teritoriyada iş kılasız siz? Oşto? Oşto, Ali Emeğin alam. Zayapka menen. Biz iki maşina bir traktörümüz. Paguşuklar, kuruşuklar, paguşuklar ondan toplap edem. Zaval olup gittiğimiz. Şardın argaysı yerinde işteysiz? Misal sizin işkanağınızda mısır koyup gelse siz zayap görseniz siz gele alasınız, kıyaklıkını alasınız. Zayapka menen. Ben özüm kozuraşım demem. Yani biz bu kadar işteyim. Danış yok benim. Birinci günden pazar günden işteyim. Şunday. Hatta sen çok masum eskisiz. Şaşılış elem de. Ben daha hoşuma yüzecektim. Kötüydüm de böyle koptu. Tamak alıp verdin olga bir poş tamak alıp verdin. Alar berkiler aytып атканда анын элдер деле сизди мындай мас бойжа бирдемкеде ойлошду да. Анда мен шашылыш элем. Мен шашылыш элем. Ошон үчүн сизге баргандай. Эми начальнигим чыкты. Ооба, колуңузда ушинтип кармап тургансыз. Сизчи, колуңузда ушинтип кармап тургансыз. Анан мен тамагым алдым дагы аркамды жал-жал карап кеттим. Бирок ошол жерде официантка сизди чыгып кет деди. Сиз анан мен неме сиз айттыңыз. Мен эмеде ош тазалыкта иштейм дедиңиз, а? Бери анан любой жер бар, калаган жерге жар. Асман таштап үйдө уктуңга кардашым. Анан мен шашылыш элем кетип калдым да. Асманын таштап үйдө мына. Siz Kazakistan
Казакстанда кулчулукта жүрүп келдим деп атпайсызбы? Кайсы жылдары жүрдүңүз эле кулчулукта? Кандай болуп барып калдыңыз? Анан балдар апарып саткан бизди. Апарып сатып жүргөнмү кадимде? Апаргандан мисалы сиз казак болсоңуз, сизге паспортторду берет экен. Мисалы мына кыз саттыбы, акчасын алат экен да паспорт берип коюп, азыр келип нетегенбиз, тура берет экенбиз канки. Анан кеткенден кийин эмне болду десем, шешеңизге десе сатып алдым анча пулга дейт экен да. Ошентип калып кеткен 12 жыл кулчулукта болуп келдим да. Мен мына колуң астын полный талкалап салган казактар. Мына баштарымды карагыла, полный жарык. Мен көрбөгөндү көрдүм да. Алысты көрө албайм. Мүмкүн алыс. Жиренем жок. Сизди алып барып эмне жумуш кылдырды ал жакта казак? Ояка барганда мен толкун мал бактырды да. 12 жыл мал бактым, төлүн алдым. Bir sındırımdan bir bakalaşka su verip ujinin zaptıran hemen жоғал babam koydum жоғалып da boyun asap savaş sındırat ne kodum ne karındaşım üstündirdi koddu ne tuttu üstündirdi ne kolumu jipe oylap atqa sürütüp buna sürüp etken ne kodum bunanın olsa barıp öyle semen kolay balkamança sındırgan bunanın kayırı sındırgan bunanın kan yolunda turan ben gördüm Aşağıdan kızıl bakıyordum değil mi? Çatır kaldı bize de bizim. Ne de? Kancıklı bol baş gerek de. Şunu aylarda karabaşlı kardeş ya. Ne kardeşim var falan diye. Şu kardeşim artık ama o kadar. Ne taraf bayağı kızıl alıp bol getiririm. Bir çaynak çay için şu tabulam oldu da bu maç. Çıkıyor tasmanın taşlayayım abi. Böyleğin tayanı alıyordu. Onu atanmen afan oraya aytasınız dedi. Oncalık olmaz gerek de. Duru. Ayerde olaydı, aman olaydı kızlarım. Bizlere şu, bizden neler kalat bu iş. Elden neler kalat. O zaman için çok soğan dedi bir kolda koşuyor falan. Kilen size de bırak, doğru mu? Doğru mu? Anan GTS'ne Çin'ine karab neme mamile kılasın var. Kilen ayağım kişiye sökülüşü hem bırakmazdım. Ne sokkanca öyle sokmayın be. Sokkanı çok yergi çekti ol bile çıkın dedi. Ece, siz ketkenden keyiniz bu administratif geldi. Administratif tamak veripti. Ben çok olayım. Sam tamamınca bokturup oşa kız çıktı, oşa kız söküp taşladı. Ne sokmayın ben onu, sokma malam etsin. Ben anlısın görüyor çok mu? Oşanca ben uğrak öyle çıkmaya açsanda söğüş. Bunu oşanca ben çıkın Dubai yerine can yapmayı. O ne kızım da ne öyle ne? Ana bunu ilan koyuyor. Kanka ilan koyuyor. Ana sokma. 60 çıktım ne? 60 kat oldum oğlum. Ben sizge oşa administratif aytdım, beni aldım kelinge, doğru mu? Ben de durdum, girdim, desem aytdı, niye geldin diye. Ben aytdım, kardeş çay verdi. Suragan çay suradı, bol bol. Desem, niye kılı olasın, kolgun gelin, basman taşlayı dedi. Peleyisi gelbey oşanda. Ana, girsem öyle, çık sasın. Sırazile oşanda, bir de al, vurdun şürü. Oşanda sağ ödeyken, doğru. Ben sağ ödeyken bolsa, oşanda bize alınız keliş gerek mi? Çay verdi. Biz geliş gerek. Tamak aldı. Ne de pelet, siz administratör biliriz. Administratör özü aytkan da. Ne de bu aç? Aka siz hem taş hukukunuz var mı? Siz hem uda söyleniniz var mı? Görsettin. Yok, işten bolsanız ko'rsatdik. Peki ko'rsatding. YouTube'ga chiqarasiz, uda söyleniniz ko'rsatding. Yo'q, uda söyleniniz siz ham ko'rsatding. Bo'pti, bularga so'z yo'q. So'z yo'q. Yo'q, siz uda söyleniniz ko'rsatding, keyinchasiz. Siz YouTube'ga chiqarsangiz men sizning ustingizda arzon haqim bor men. Men bu yerda yo'q odamman. Prosta men u qiz ishdan ketdi, administrator yo'q degan chiqqan odamman. Siz hazır ele men жооп берем. Endi administrator yo'q ekan, kim javob beradi? To'g'ri javob beradi-da. İkisini ortasına sen sen bala. İkisini ortasına sen tutan gibi. Негизи буга чейин ушундай мамиле болду эле ошол кыз тарабынан. Эки жолу ушул. Эки жолу кылганда атат. Ben iki oldu. Ошол эле кыз болуп атабы? Ошол kız iki yolu kurdu meni. Aytopay işten gitti de otan. Bir özbek kadın çıkan nereden malaçı? Ошол кыз иштен кеттиби? Gitti de otan. İşten alındı, he? Siz эгерде ушул жерде баштоосуңуздар, жооптуу болсоңуздар, официанттарга эмне деп үйрөтөсүздөр? Ушундай жаман кийим кийсе, көп чыкпа деп үйрөтөсүздөрбү? Жок. Hani ne için al bunday kardarga mындай мамиле жасады? Мен караңгы, мен ham bir power. Siz aytapmайсызбы, ошол ситуациядан кийин бизде мына жерде чогулуш болду деп атат да. Endi o'shani administrator Ben oşanda bir yerde uğuptum. Bir yerde gezilse milisalar turganda ben çakırdım o milisalar. Derke geledi. Ben uğup boğuladı. Bundan da kılıp bizim bir özbek katı çıktı dağı. Ata keçirip koyun dedi.
Budan kaytalanmayı dedi. Ova dedi. Hani kettim geçe gelet daha girsem çıkıp ketmedi. Sasımaydı. Ve sasısam daha sen akıl atın almadın. Musurun alıp hala kaçta kaçıp dönüyor. Oyuna duygan yerim yok. Tünüp uykum bozup benim saat 2'de gelir. Sen okutup atkan maldan nerede olur? Tuttun mu? Bilim alıp düşün. Administrator ошондо келбей экен да азыр. Эки сөйлөй. Онда ончолук болбош керек, адам баласы. Өзү бул жердин ээси ким? Egasini точно bilmiyorum. Bunlar jaптырып эле койгула. Жабаны каршы. Азыр биз биякта Сезим айы ушул окуяга күбө болгон Сезим айга да кепке тарталы. Сезим айы ошол күнү окуянын кандай учурунда байкап калдың сен? Төрт чамасы, Сиз билмейм, Saat ошол 3-4 чамасы болчу. Мен бул жерден атайын өзүмө собой тамак алып аткам да. Анан алып бул немеге киргенмин залгачы. Залга кирсем ушул киши жарат мени неге мындай үн чыгып калды. Аял кишини давай чыгып кет, тез чыгып кет деди. Мен ойлопмун. Баягындай попрошайкалар келип атат го. Эме сураган адамдар анан ошолорго деп атат деп мани бербей тура бердим. Эме Рашид кылыпчы. Тура берсем анан дагы деле экөө ушул деп эркек киши. Анан артыма карасам бул киши экен. А мен дагы ойлодум эмне мас болуп кирип алганмын деп. Анан бул отурган кыздан сурадым. Эмне мас бекен десем, ошондой окшойт билбейм деп көтөрүп кетти тамагынчы. Анан барып жанына атайын бардым. Барсам эч кандай эме претензиясы жок. Анан колуна баягы ош тазалыктын жилетин кармап алыптыр. Мен ош тазалыкта иштейм. Неге мени иштен чыгып дейсиң деп мындай уже көзүнөн жаш алып калганда ыйлеп атат. Десе давай чык дегенде чык, любой жериңе кайрылып чык деп атам деп ушул экөө мынтип талашып калган да. Анан ага чейин мен такси менен келген болчум, таксим дагы кетет. Анан мен берген заказ уже даяр болуп калды. Тете жерден мен заказымды алып кетип калдым да. Мындай эме болтам да, желет еттим, что мен ошондо сүрөткө же видеого тартып калып аттым депчи. Мен кийин булардан сатып алган кардар болуп келгениме дагы өкүнүп калдым. Ушундай менменсиген адамдын кебетесине карап, чинине карап, же чөнтөгүнө карап мамиле кылышат экен да бул жерчи. Просто менде убакыт тар болуп калды да. Болсо ошол жерде жарандык эле эмемди кайдыгер болбой эле ошол администраторуна, жооптуларына эме кылмакмын да. До конца эле сүйлөшмөкмүн да. Эмне себептен мындай кылып атасыңар деп. Честно говоря, мени азыр ал эже дагы жок экен. Мени тейлеген эже деле мындай мен официанттар мындай болбойт чынындачы. Өтө текебер, өтө менменсиген. Ишине так эмес. Ошол менен биргеликте идиш аяктары, посудалары деле уже кашыктарын мен жалган айтпайм, кирип көргүлө. Уже срок бүткөн да. Биржевой кора. Ошондой. Бердин демек идиш аяктары талап жооп бербейт. Стандартка жооп бербейт. Ошол. Бул жердин жетекчиси экенсиз. Айтсаңыз, бул ушул окуядан кийин сиз тиги тейлөөчү кызга кандай чара колдондуңуз? Анан бул акеге да кичине биз эми колубуздан келишинче жардам кылабыз деп атасыз. Ошолор боюнча айтып койсоңуз. Ошо күнү мен мурда деле ушундай окуя болгон экен баба менен. Мен кийинкисин өз көзүм менен көрүп калдым. Анан көрүп калып чыксам ушул экен, анан кийин тамак бербейсиң, эмнеге тамак бербейсиңер деди. Ошону карап мас экен деди. Анан дедим, болуптур, мас болсо деле үстүндө тазалыктын формасы деп турат дедим. Значит дедим, уш тазалыкта иштейт дедим. Анан карап кой берипсиңер десем, анан Фархат сен мас турат көрбөйсүң деди. Мас болсо деле бересиңер тамак дедим. Мен бердигенден кийин беришиңер кетсем, макул деп ол кетти. Анан кийин мен ооба 200 сом мына акчам бар балам деп мага чөздү да акчасынчы. Акчаңызды мен албайм, мына ушу кыздарга бер. Бирок 100 сомду бересиз дедим. 100 сомду кайра берип койдула, кыздарга айттым. 100 сомго дедим, нан, чай, бир порция тамак курсаңыз, сол үчүн тамакты алып жүрүн, тамактанасыз. Үлгө мал келсеңиз 100 сомго курсаңыз коюп кетет дедим. Ошо абага. Анан бул кызды ошо мен өзүм көргөн күнү кечинде ошо акчаларын алып, расчетун кылып, сиз дем алыңыз, анан ошо абадан кечим сок ошо аба менен келген күнүңүз мен кайра ишке алам десем, макул бул кыз кеткен. Азыр иштемес ал, а? Жок, иштемес. А иштен четтетилди. Ооба, иштен кеткен. Мисалы мындай дагы, эгерде сиздин кыздарыңыз сиздерден талап болбосо, андай мамиле кылмак эмес да. Демек мас мондай ушундай формада келгендерди чыгарып деген мамиле кылгыла дейсиздер. Кандай түшүндүрөсүңөр? Бизден энди конечно андай бизге талап болбойт, андай кылгыла мастарды. Тура мастарды баягы бомбиштер келип алат турабы, баягы акыбалны көрөсүз. Адамдардын кичине аппетиті болуп калат баягы. Ошондой бирок
баягы тазалык иштейби, мен айтам да, кайерде иштейт. Тазалык иштейт, кайерде грязный кийим болсо деле сак адамбы өзүнүн тамакына кирип отуруп да тамагын бергиле. Анда атен эмес, балдар атен ким болсо мага неме кылсаңар деп оны айтам. Мен онун көпчүлүк деле тааныса керек. Адамдар көбүнчөсү келет, менин тааныгандарды көрүп билсе керек. Баягы акчасы жок болсо мен тамагын берем мен. Чынында бекерлечи. Мен баягы ыхсан көп кыла турган адаммын. Эмимде. Көпчүлүк билсе керек аны. Мас деп атпайбы жетекчиси? Өзү негизи жанына бардым деп атасың, мас беле, со беле? Сопсо эле ошол биринчи айтып атпаймынбы, мен деле мас экен деп ойлоп атканмын да. Анан мас экенмин деп турсам, булар экөөнүн урушу токтоо эле койду да. Анан артыма бурулуп карасам, айтып атпаймынбы, колундагы тазалыктын жилетин көрүп калдым. Көрүп калып анан жанына барып сурадым. Не болду десем, мени карабай атышат деди. Анан ата специально жанына барып атпаймынбы, ошол ичкен адам жытынат да биякта спиртнойчу. Барып анан бул киши арданып кетип, анан мени эмнеге чык дейсиң ошончо адамдын арасынан деп аркасынан ээрчип кетти да жанагы официантканычы. Чык дегенде чык деп оозун тийбай эле нары карап эле одан качып атат да. Бул ал сөзүнө жооп бербей эле аркасын карабай качып жүрөт. Бул куп жүрөт артынанчы. Анан ошончо адамдын арасынан бул кишини чыгып кет, бой жерге жаз деди. Каалаган жериңе айт, ишенгениңи чакыр. Асманды ташта бер деди. Анан деди, ошол жерде тамак жеп аткан адамдардын бардыгы карады. Соо болчу кыскасы. Соо болчу. Анан кийин ошол бул жерде официанткалардын дагы бир немеси бар. Элегиси келбеген ушундай адамдарды маска чыгарат экен да. Маска чыгарып эле ошол менен эле өздөрүнүн правасын. Рахмат.